Kumsang khazakwa somkwa pathum March ni sompakwa zertop ni zingdar sarile minute somnga pathum khan emergency number 911 a naupang kumrukmi lekne na tangin police te chuan phone call andong tahlul maya chu naupang chuan anu athi thule anchena apartment a amu thu wasoya police lampo naupangin anma ni aron biak na hmun chu thlengal fatin boloil kotthler za somnga pangan a annu fate in anlo chengve aloni kumsang khazakwa somkwa pathum March ni sompakwa a kumsomli pahni mi Barbara Brotkini mani teya afapa mai thai puimek chu rong taka vi hlumni in achena apartment Toronto Canada a hmoni a arwang chu afapa kumrukmi Zakaria an a omna zonga an apartment vela akal kwalna a rap thlak taka suisak hlumnia langchu muthudin police lam athiam dan danin avabibe wata heti lai hian to in nge he twal tha thu boy hian kumsom thum chung zet a chui chhuanan hian a oringang khovel thiam na sang zela forensic science in man sataka asona wangin an mu chuak chawle ngala tunge Barbara I thatu chu ni anga engwanga hetiang taka ronga thatamai nge ani angle Toronto hi Ontario bial chunga khopui berni in hei hi Canada huam chunga mi ani a tin Ontario bial chunga ringot po hian mi makta duai 2.8 lai chengin heti taka mishing antama wang po hi aniang khovela khopui lian te zinga atilve hiala khopui lian te na annei ang chu Toronto hian nei ve vekin in chong sang tak tak te company lian office thanem tak te le tuipui zau pui ba ka in ti hlimna tam tak anei boka khwarel thil lam ngai sang tan po mun shing nuam tak tak om nualin chungzinga chuan ekar zalila ya zaw high park an ti te oma len khothon na nuam le infiam na tur che sang sang te ba ka sahwan ro pui tak om bokin mitin reng ta na enge modal ti tur haute tal a chhop chho sak thin an ti hial thin ma se he khopui ral mon mel taka hian kumsang khazakwa somkwa pathum khan twal tha na rap thlak tak a thleng mau mai Barbara Brotkini hi April ni somni pali kumsang khazakwa somnga khan Toronto a hian lopiangin anau panlai chanchin te anu le pa te minglam ero hriat chian ni loma se ahun macha a po Toronto a lo cheng reng thin ni in Toronto khotwal mi takani a kumsang khazakwa somria chawvel khan mi pakhat Christopher Berry anen intongin ani nen hian anin du ngal hle a anin po na po ti thazelin an pahni chuan anin nei ta hiala ti chuan kumsang khazakwa somriat pasaria fapa du tak nein amhinga Zakari ti in an sa a amai ro chu heti hunla hian an hun malama khan anin mangai viauna in Zakaria alo pian hnu loka apa Christopher chu Barbara itana bia khartel tialin ina omtlem tiltela chu mai ni lavin anupe Barbara icho kuthak aching chhota boka Barbara ichuan hunrei tak chung azai damna nen ado charchara mase Christopher chuan insem thadreng atum sila awangin apasal chu akal san tange nge ani ti chuan anin lo chu chhuasanin afapa Zakaria nen boloi ko thlera apartment chu anlo adunta a heta hian afapa chu atheyang anga chomin natam tak athok kopa secretariat tele office thil chutu berate athok walba ka amali afapa chomna na sum amamo ema wangin le anhar sachang atam ema wangin kanza azor ve zeu zeu boka an apartment omna building chung lawami te hne na ashal deu ber thin hetia thil thalo zor hi Barbara ipo hian thil diklo ani ti she thoma se afapa ne na an khosak anomna turle apasal huine na anfa anin chu awangin afapa achomzo nge ni ti lantir nan poisa atho chhuat hnem anga awangin atilui sham sham ni in an soi kumsang khazakwa somkwa pathum ron in her chhuakin kumsomli pahni mi Barbara ile afapa kumrukmi Zakaria chu an pahni in apartment a chuan an cheng dun zela an khosak khar savya ma se mahun eng tak anin mangai to na wangin an be seitlata ma se chu an be seina chu an rin lo takin atopna alo thleng ta thut si zirtop ni in March ni sompakwa kumsang khazakwa somkwa pathuma
Toronto khopui chu thilrap thlak takin aron chong chang hle mai zingkar ni in mitin reng chu anche dan pa nga in an boi hlom chowa mi pui zenoi noi kara Barbara ite apartment ero chu are chiap thung Barbara ichuan afapa chu school kal tor po in akai thaumia lova mase ama alo har nuwa an in chu afapa chuan alo re rui ti shengala anu chuan ngatingi akai tholawang o ti rupo in azong ngal tarwai maya anin chung hun sang sang azong zela mase amu mai lo ta ka chuan anu bedroom chu en tumin anu khum chu tlemte hongin ave en dek deka ama ero chu khuma alo mai lo awangin aruma chuan balotin avakal kwalvel chuan engtika ma a athe ingil ngai to lo tor thil awamu ta thut mai anu chu thisen kai hnoangin aruma athom hnoda na bul chhuata chuan alo mua ahan ko chuan achang ta se lo chu amang ang hle maya ti chuan har sana ato changa anu intitura ashil angin an phone chuan police the number 911 chu awa khol ta aloni atira police lam chuan a khol sol ani anjinga mase anu omdan thisena akha vek thole abyak theilo tho asoi cha chu police lam chuan an oita a ti chuan minute rei lo te hnuwa police chuan Barbara I apartment chu thlenghal watin heta kaltezinga hian police pakhat ahming Rob Thomasan Jessica Irwang chu ahmuma sabera an ina avalu chuan Zakaria chu ama te chawalo omin anu ruang po aum dan pa nga in bedroom a chuan alo om boka Ropa chuan Zakaria chu an ina changa shwai chhuak watin Barbara Irwang vel chu awathli thlaili a annu rei lote a detective dangtele forensic lamte po ron thleng ve zuin an theidan danin nu chuina an chan ngal zungzunga Barbara I oma chuan chemteya vi na nu ma mun khata lo omin a ngonga rena ni om taka omboka atin vel en chuan ama ron beitu hi Barbara I hian alo swalet ve na sati po sha theini in bedroom chu nasataka chinle ni ma se mundang ero afil file he thung alanda na chang chuan bedroom lama Barbara I hian hun she tak alo to kani hmel ta hle a hei mai ba ka hian an thomno da na chu nasataka chinle ni in police lam chuan rukro in nam hnoina ani anjing bera hei wanga nun na lak sak ani ngei po anjing ani mase ahun lai hian engthil bo ma soitur an chelo tlat loi si ti chuan Barbara I autopsy report chu ron chhuakin athi chan ber ni lang chu chemteya athina an wi wangani a hei ba ka hian a ngonga re na hnu ma kha lona savia win forensic lam chuan Barbara I kutina ama DNA ni lo an hmuhlo boka hei hian ama beitu chu Barbara I hian alo swalet ve na sahle ti alantirin akutin po chu nakina manchang kaina ala omtakin ti in forensic lam chuan anda thata a police lam po in an thei ang anga mala zelin misang sang Barbara I chung tele a thian ti baka ama lo she ve tu zong zong deu tho chu an beveka engtin nge chu tiang ronga thadu tur khopa hutu ane le nei lo te baka nu chuina a apoi mo tur te zotin mi zahni samkwa panga vel ze chu zona an zot kwal boka heta hian maso na tur tam tak mungei bokin amma sabira Barbara I chuan kanza azwar thinti an shat pha a he thil azor awang rengot po hian melmalian thamtak ani theyang ti police lam chuan an ringtlat bok tin ama lo dor tu te thu soi atang chuan Barbara I chuan a cosmetic boma kanza chu athokro thinti police chuan an shele zela mase a bedroom ma chuan engma chu tiang hmu tur om der selo athom hnoda na bom chu alo in hongyeya amai ro chu poisa po engma a om lo baka Barbara I parsa dollar som pani om zong chu poisa om chhon chu animaya heng thil awang hian police lam chuan Barbara I tha ani na chan chu ruk na nen a in zom hmel hle in an shetel tela mase police lam chuan Barbara I kanza le sak tu ti atang chuan rin hel om to reng an mu theilo tlat mai chuti rwal chuan thil mak tak mai chu police lamin Barbara I chungte an interview na atangin apasal hui chu ringhel devin anin nei lai po khan Barbara I ko thlak ching kha animiawa hei wang hian rong taka che theimaya police lam chuan ring le in heti hun lai hian an fapa chu kota anin chu mek lai ani bok nen chu mai ba ka Christopher hi Barbara ite apartment nai taka a khosak ve awangin
Barbara i thil ti chin te po ashiat pui thei vekin an ring boka ti chuan police lam chuan Christopher chu an ring hel ber ni chawin detective te chuan thuzo fia torin an la tange nge ani Toronto police chuan Christopher chu voili lai interview tirin kong sang sangin an dopa a mairo chu Christopher chuan Barbara i thina a in nam hnoi lo tho soi charcharin Barbara in to swal ato lai po a abial nu niana an dun tho a soina sa hle a ma se abial nu chu police lamin zo na zo an tum chumin engma in a chang du tlat lo te chuan police lam chuan Christopher chu dot a soile soilo khol manga te san tum ta a ma se hetes po hi thataka paltlangin dot a soilo aloni a mairo chu police lam chuan la du khop lo fowin Christopher chu a DNA lan theina torin asam te san dila heta hian tol thatu dik tak chu ni se chuan hei hi athil du lo ber aniang ti po police te rin ni in a chan po Barbara i kutin kara khan tol thatu ni na alang thei veka ma se police te rin lo ang takin Christopher chuan alo phalviaw maya ti chuan a DNA chu Barbara i kuta DNA lo omnen chuan khai khin le in alo in min lo nge ya hei wang hian police lam chu an bangbo ta hle mai an mi rin hlel la chu phadrol lovin poisoi lo alo ni ta se de chuan police lam chuan Christopher chu kolring thei ta bik lovin ring hlel ruviaw ma se an chwale ta ringota hetia poi khoi tu ni nge ya an rin ber poisoi lova DNA test lamin afin fiata ka chuan police lam po zoi ta deuh devin maso na thar an nei lo bok nen Barbara i thina chuan nga event a hlo lo ta tial tiala anu dewa phei chuan case khoi chhun som lawa achang chhota ani ti chuan kum a vei zela kum som ni pali zet liam to in Zakaria Barbara i fapa anu in athi san laya kumrok mi lek po kha alo puitling to hle a nu puite nein chung kwate alo din to boka ma se ano pan laya anu ruang nge rap thlak taka a hmu kha aril ru ala cham reng chen ti chuan ani hian Toronto police chu anu thina chungchang thar thole torin awangena heta hian vanei thlak takin kumsang ni som pasari khan Toronto police chuan Barbara i twal thana case chu chuya thar thole an lo tum ta hlova heta akhai pa ber tur hian Rob Thomas chu ruat ni in ani hi Barbara i thina a arwang wa hmuma satu kha ani nge nge a tin khati hunai kha chuan constable mailani in tuna ero detective sang tak ani to mai baka ropa hian kumsom ni chungzet experience lo nei to in mithil chik le thil uluk mi ani bok nen ma po son hle a ani soidan chuan kumtam tak chung force lama lo to ma se no pangte in anu ruang rap thlak taka a hmu khan aril ruwa hmun ala lo renga hei wang hian no pang khan aril ruwa anu thatu chui chwa chakna ala siamani ati ti chuan ropale a hote chuan file hlui to tak tak te chu highlight in engemo mu chwa be sein ngor takin ma an zela Christopher Zakaria papo interview le tumin engemo thil ani hian ashiat ngei an rin wangani a ma se vandoi thak takin kumsang ni pasari khan alo boral to aloni de chuan ropate chuan Barbara i apartment atanga police lamin anlak chwate kha infil le in heta hian Barbara i kutin kara DNA lak chwa thei tur kha da that alo ni hlova chu thil chu la chhuakin a DNA chu Royal Canadian Mountain Police hena beisena chete nein an thonta a heta hian DNA da thatna khola alo en milin amil pui tur thu bai nei to te jing an zonga anwane asiamin DNA chuan milpui alo nei tlat mai Charles Mostad alo ni in hepa hi Barbara i thitir khan hu chuina a ming reng reng alang lawa ma se police lam chuan anun hluite chui ke rin chu chuan police lam teril ro po ati boy hle ani Charles William Mostad hi kumsang ka chakwa sunga palia khovel pum huwa pa sergeant thiam tak Dr. William Mostad le illicit inkara lo piangin unaw pasari zinga anaw pang berani a apa Dr. William hi thinlam zaina a mala tu berani awanga Canada a choimoina sang tak dong tu ani nge nge tin hei mai ba ka hian Canada a damdoilama mithiam bik te an soya pianga soiban theilo ani boka ma se hetiang khopa miro pui hian achung kotan ero hun ani tlemin
an ina chuan a man manglo ani ber ama iro chu heti chung hian a fa te laka astrik hle thunga antana hun pitlem viau si in phut ani sang viau loi si a fa te chu jing tin daruka thonge nge tura dan siam sakin chumi huna tholo lo chu an che na bula dil tui vot em china athak thlatop zela hetiang taka pastrik ani awang hian a fa ti hian shiam ti changpo an nga in char sapo hian thil tam tak atok ve a ma se apa chu a ho sak em awangin ham thatna ani na sa hle thung poisa an ne awangin private school a tele hostel a te awm renga le khalam po ti thei phianin zirti to ni atum ve tla thin Lakehead University Thunder Bay ya zirna chunjom zelin chuta chuan physical health le education ate bachelor degree aswal chwaka he azrana hmuna hian anupuinen po intong nge in ahnoloka in nein fati anneya an fa pani tinen an chungkwa in Ontario chimlama Thornhill khwa anin suna heta hian charsa hian elementary school a zirtir tu na thokta a ma se heta thola hian police den manin man ani na chanpo voiriat lai mai mi pat me chhiat na lam rong ka in an che na bula dor ngak me chhiat te chu ati boiwang ani a anna atang po a ban ngal ni in heti hunlai vel hi kumsang kha sakwa somkwa pathum kum kha ani a anupui an interview na charsa chong tho chu an rel vel hunlai ani tho soi police lam chuan heta hian charsa chuan na ani lo awangin le poisa lama atlak chhiat awangin Barbara e kanza zwara omthei ve pa ngai chu rok atumna lama athat ani anjingta a ma se anin kar thu tak ero hriat ani lo thung heti hunlai hian charsa hi kumsom thum pakomi ni in Barbara e athi hnu loka athil ti swala wangin thiam no chantir ni en jel an khonga kumsang kha zakwa sumkwa panga anupuinen in chen felin afa ti po shwai veka heti la hian thil sang sanga charsa hian man tok rengin achang le parol te in a chhuak boka kumsang kha zakwa somkwa pathum le kumsang ni pasari in ka ringota po voisom pani lai me che khoi swal na le midang ti boya thu boy nei heng te hi me che chunga ani vek boka ari kot nung ber chu ruk lam ni ve thongin dollar sanga lai kumsang ni som pakat khan aru ani hetia dan phallo thila man ani fo thin awang hian adna thelu torin antiveta a hei hi kumsang ni a an chan chau ni in apoi khoi to te DNA zong chu an na khom veka te chuan char sa DNA po hi kumsang ni pahnia dalu chau ni in chu wanga in mil lo om kha ani renga te chuan ropali a ho te chuan kumsang ni som pariat khan Charles Mastata chu zong chan le in Toronto a kum upa te chum dol na ringin ama in alo lo khosave meka ADNA le arikot hluiten azir ema wangin police lam chuan man tumin October ni som pariat kumsang ni som pariat khan Toronto Police Headquarters a kawani a chuta chuan police tamin lekha poimo assign turte anlo bua sai veka police station pona Barbara ithalak le aming anlo tar boka hei hi charsa hian engtin ngi adon sonti an sha du wang ani ber ma se ani chuan uluk takin thalak chu reitak a en wangwanga police lam chuan chumini lala chuan Barbara i atha awanga man tange nge in trial an nei chan takngala heta hian jury omlovin Ontario Superior Court a Justice Brian O'Mara chuan thuboi chu arel feldona chu trial chuan kumnga zet oin atira charsa hian Barbara i chu atha ani lo tho asoina sa hlea anni pahni chu thian anni baka kanza anzuk dun thote asoya ma se twal thana ero innam hnoina ane lo zia soin Barbara i chu a hmu nun ber chu athi ma da ya a ina kanza leitura akalchum ani tho soya ma se jachin police station pon nama thalak chu oluk taka a en nuwa tunge tia azole chuan ami hriat ngai lo ani thoin achang le dai thung hei wang hian ani hian omzia ani lo tho ja chuan soin atira kanza zudun chin anni tia asoilaya hetianga asoile mai hi amakhle maya atan thil har sat pha zwal sowin hei mai ba ka hian ja chuan ADNA an hmu thu vel a han zo chuan ani chuan Barbara inen kanza anzuk dun china chu
anin chom thina hemi wang ani arin thuin a chang le a ma se forensic lam chuan chutiang a thlen thei lo tho jat chu an shil thung charsa ukil chuan Barbara i pasal hlui che dan rong tak tak te chu kota soin tol thatu ani zok aringa ma se kot lam chuan Christopher DNA chuan Barbara i kutina DNA chu amin lo tho changin heta chang hian char satan kong abo ta hle a February ni somni pathum kumsang ni somni pathuma Ontario Superior Court Justice Brian O'Mara chuan kumsombruk pakomi Charles Mastata chu Barbara Brodkini atha awanga thiamlo chantir tangi nge in a shemna torin dam chunga sheom taka tantira chok theito lo tora achung tho rel sak anita ani Toronto Police chuan Charles Mastata chu jail an khunghala kumsom ni chuang zet apoi khoi chu a khu bowa ma se detective ro thmasa Barbara i thi lai po a hmuma saber tu chuan taimataka a zonba ka a team tinen taimataka thokin anman theita hlova Zakaria po kha kumsom thum paruk lai lo ni to in chung kwa adin to boka anu thatu anman hnu khan aril ruwa thil tam tak lang ma se press meet ni na ero engma soidu talo ama ero chu Barbara i kazan chuan lom tho just le Toronto Police ni na asoina sa hle ani